ассалому алайкум бардуро ва хори азиз, хуш омадем ба канали телефон TG. ин телефоне дар дасти ман мебинед Samsung Galaxy Grand Premier, яъне ки G531. ин телефон бардуро ва хори азиз чӣ хеле десен, ана мо настройкош дами телефон медуроем, полни телефон без звук шидагиай. Агар ягон кас шумо да занг бизана, умуман телефон звук намета ё овози ҳама одаме ки шумо да занг безана овозша вообще шнавида наметонем. Фақат овози шумо ай исм мерава, ай усу овози касе ҳаст мисол намеоя ва калонкаи ҳами телефонам умуман овоз намета касе шумо да занг мезана. Ба ҳамин хотир бо диққат ҳами телефона тамошо кунед. мо гиҷои настройки ҳами телефон медуроем, ҳами звукша мебурорем телефона. Тамошо кунем бардуро. Настройкаҳои телефонам медуроем, умуман звук нестай. Барои овози ҳами телефона буровардан специальни возможност медуроем бардуро отключить все звуки мекунем. Поёнтар мерем, ҳам як галочка намура мегирем. Вақти ҳамун галочкаро гирифтем, телефони шумо полни звукаш мебурояд. Вақти ягон кас шумо да занг мезана, овозша шнавида метонен ва инами динамикиёзи мисол на паст биланд мекунем, овоз мебурора. Ва настройкаи телефонам медуроем, телефони шумо овоз мебурора. Вақти ҳам шумо ҳамун галочкаро гирифтен, специальни возможност медурои настройка, ҳамун галочкаро мегирем, тамом. инам хеле буд видеои имрӯза бардуро. Касе фаҳмид лайкҳоро божиқем ва касе меҳмонӣ подписатсия кунед, касе нафаҳмид бардуро комментария да бинависен. Ма ҳамаи комментарияи шумо да ответ метавонам.